In the Bankulu.
ukundisekela ekuphileni kwenjabazi. Nami ngithi uNkulunkulu nanangenza izinto ezinhle. Angivumanga ngesihlazo. Ophethe iBhayibheli ngicela ngifune incwadi kaJohn 3 verse 10. Ngithi abantwana benkosi uguqe umntwana okhaselezile noma kami wasisithotowana yatushemba mazi kodwa nambona usifuna John 3 verse 10. uJesu waphendula wathi kuye, wena umfundisi wakwa-Israyeli, awuwazi lokhu na? Inkosi yesabathu Jesu ungahlali phansi. Inkosi yesabathu Jesu uyaphendula. Yabuza umfundisi, lokho ukwazi ukubonayo. Qhubeka. Verse 11. Ngiqinisile ngithi kuwe, siyakusho esikwaziyo nesibonileyo. Lole indaba bantwana kakhulukazi ukuthi angiqamile nje mhlawumbe abantu abangayifani kwemhlophe ngicela Jehova bathole noma okuncane okunzima ukushumayeza abantu abadala abanye bashaya insimbi lapha ekhaya bayizala bamazi shona. Namfika nje ilanga selishona 1984. Mhlawumbe ngiyacela Jehova ukuthi abangenayo ube mhlawumbe ngayifaki bazi ukuthi kwenziwani lapha ekhaya. Qhubeka mshumayeli. Siyakusho esikwaziyo nesibonileyo. Siyakusho esikwaziyo nesibonileyo namehlo. Siqinise. Qinise mama. Kodwa anuwameli uqinisa wethu. La indaba enzima. Abantu njengoba siyamanyazelela nje sibathi umsebenzi yashanda. Abangeva amanyazelela ayasifundisa. Basifundisa mshana ukuthi singathi ukushela kusho ukuthi noma iro musana ukuthi ushela uNkulunkulu. Bayasifundisa sibathaza nemisebenzi yashanda kukhuleka mshumayeli. Uma ngimtshelile okusemhlabeni ningakholwa, niyakukholwa kanjani uma sengitshela okusezulwini na? Mhlawumbe ingcono le province yaseKZN uyamazi shana. Thina ngapha ngakuthi abantu bathi abamfuni uThixo obonwayo. Uthabe ngabefundisi babo bathi abamfuni uThixo njani obonwayo. Bafuna ongabonwayo. Usho njalo nina wenkosikazi osokele uyisebebhale bonke wathi mntanami kuzo zonke inkonzo uphana kule nkonzo efaka ikhona ulandele umuntu mntana mulahlekile thina asimfuni uThixo obonwayo. Inkosi Manazaretha ngiyacela uNkulunkulu angiphe amazwi la ashone face baba ngayifaka ngobemhlophe ngifuna bazi zonke izinto zalapha eNazaretha kwaShembe siyabona siyaphatheka ngesandla. Izinto zalapha kwaShembe siyabona ngamehlo
ziyaphatheka ngezandla ziyevakala ngendlebe. Ngixolele befundiswe inkosi bona ngifuna uqala ngawo ekhaya mawuyindo ngifuna unkosikazi nabantwana awuthethisa unkosikazi phambi kwabantwana. Ngiyacela bafuthi makhona phakathi kwethu nephutha abize eceleni singathi sitambalazane phakathi kweenkqubo ezingaka ekhaya kwakutendele awuthethisa unkosikazi phambi kwabantwana. Izolo besinothini lenkosana uthi ungangakwazi ngasona dlala phansi emkhulumo ngosaka bekuthi awuphethe umbhobho ugibele phezulu kwabantu ngoba esikhundleni sokuthi abantu bevizi lashembe uzobahlubula abantu. Ngonyaka ka-1984 ngoJulayi kanje ngicala ukufika komzi usizo uliphethe ngihlupheke kakhulu kodwa mhlawumbe omnye wayengekabona ukuhlupheka ngoba ngangisebenza kahle nkosana ngangisebenza kahle uma California ngasumbiye ukuphusha isitulo siyakhona sijike siyakhona ngisebenze recording check basho ukuze next door kuthebethini ngangisebenze recording check sebenza kahle lwathi usize lapha wakala kwakhulu unkosikazi intombazane yami yamasiko eka-79 ina-6 years yanethobo legazi. Wohluleka odokotela, wohluleka abathandazi. Ngiyakhumbula enye indaweni afika kuyo badona kanjani lapho mfowethu Loana umpe uzokuphilisa isitwana wakho sangele endlini ayiflat sahlala dining room naye nonkosikazi nomntwana nesangoma silapha sathetha nento eseqaqeleni baxoxa nangaba ukuthi bathetha ngimi lunjani wasethi lo ya sebevumile basebevumile usufike ekugcineni namhlanje kodwa ke ngekaphi inkomo yami labakhupha amaphepha labeka phansi wanika amaphathaphathana abanika wona azasezo umntwana nkosikazi yafika ekhaya ngoba ubusuku ngoba vele usathana unawo wakhe amahlaba namaplani la aphuma igazi yathi mayi fike ekugcineni basta ngakusasa laqala kubeyeke khona igazi awumali ngaka izokwenza kanjani wena nkosikazi uphathekile kwavela indoda yasemabheleni yathi Betha umuntu ongakuncedayo kule ngxaki kuyo ushame ndabuza mina uphi lo muntu hlobisa ukuthi wathi yena usenathana akulungile phela kuyimali kuyakhona wayibiza zambi uningathi isimo sohamba ngolesithathu wona ngoba athi usesontweni impela udlala ngami saka amakhola
ngizalwa ngakho ehlulekile amakhono kanjani ulisakuwo belithi ulisemkini awazimithi bakhona abantu umbone esibukweni wesithili umkwaze khona ngifuna into enjalo mhlawumbe ngoba laba bantu abandihluphayo ngiyababona ebusuku ngikangaba amakhona ufuna sazi abantu abalwa amashembe abantu abaphuza ujika abantu amashembe kodwa abantu abalwa amashembe abantu abathi bangamaKristu abathi bangamaKristu awangeke phela ngeke suka manje yethekwini enkonzweni utata wami ondizalayo umshumayo utata omkhulu wami ubhabhatiza abantu emfuleni kodwa konke lokho kwehlulekile ngizwami umhlaba ongaka walokho engiyenza ahambe aphinde abuye hamba lwaliphula usizi bantu balendini sabula sabathathu nami ngiyajoyina lapho bakhona lwafika usuku bandwele bangolesithathu sayithatha imoto senza sabuye usuku safika ngakusala lapho kwangena inkonzo bathiwa abenza abantu abafuna uzosibili into yalifakayo ukuthi-ke amadoda ahlala phansi apha njengamakhosikazi noma njengabafazi amadoda hayi usuke njani ngeke nokuthi futhi ngalesisangu ezihle nolestatue ngalesisangu ezihle nolestatue ezesonto ngazipholisha zabazinhle nasefike emotweni sifakile kuthiwa isitango phansi ngathi mayuwebeka isitango sami siphambile kanje ngiyasikhulula again bathi suzibeka kwaphansi asingene emotweni isihlalo nasifaka khona yangena inkosi bahlala kanje bakhamkike yabona abantu beguqa bakhamkike ngathi wewe umlomo kanje ingoya kwipotile kanje uze wakhoba wathi phela ngathi nalusisi ithi lencwadi efuna ngube sikhuluma ngesazini sizoyaqinisana amen ngasondela nami bakhe bazosibika abantu babika abantu bafika emitheni asondela ngi aliphumise ngase idlula inyanga nje yakhona semva kwakhuluma wena akafuna ukukhuluma babika ibika yabuya thaba ukukhuluma baba ngiva abantu beshibethi baba ngiyakula uthi ungayozinde ukhulelwa ngubani ndithi mna ndikhulelwa ngumntwana wenkosikazi uthi bayeka bosebephile ndivela khona ngemini etonesele uthi bayeka bosebephile ndivela khona bathi na yenye into phela khona kuyendazi ukuthi ndisukaphi bathi abantu bathi itsane amena ta bathi sekethe bahamba yeye ayikhona into endinye bayani endofike ndiphumisa abo banazaretha ungazi efana imana ongaboni ngamehlo na sinesitele
sikuthulanga esabatha andazi wayelosabatha ntombeni isabatha lazelela la ngicawa la ngisona kanti kuwe iwallet yami iwallet ina 200 rand baba yazi into evelo bona into 84 imvelo ye 200 rand baba kwakuyimali kwakuyimali ku sangena etekeni nomphele yathi inhliziyo uya inhliziyo bafowethu lethethe ngawo uThixo lenkosazana izolo lathi inhliziyo yangabonakala wathi lathi umbhele ekuseni lathi umntwana umbole imali ufeyapha ngifuna eThekwini andazi ukuthenga umfundisi wami ngabe senithe angisabuyi kwanje ngifika eThekwini nje senthathe izibhuku awayikho inhliziyo uNkulunkulu sasazi ukuthi ngexesha kuphela thina sasibona uThixo aba inyawo phakathi kwabantu baba ngesonto sajika nomphele sakhothu afike ekhaya ebusuku 12 midnight Nkosikazi unjani ngathi nkosikazi hayi phile zathi ngolezimphele impilo unjani umntwana hayi akananto ngathi mvuzo womvuzo namjika nje alekho ibhasi uzobe ngithanda ibonge Nkosi inhliziyo hayi fana kaphela ungenzeka leli qondene nolifehla phela kanti inhliziyo ekikwenza uzona umuntu angabenza nayo lokuthi uhlale phansi wakhe into yazi bayikho uyakhela umuntu inhliziyo hawu ayadlula ekusendani lanisebenza uwaThanzania prime minister nafika emsebenzini nalala ngomsombuluko kwangolesibini ngolesithathu efundele kwangena ikhehle eminyango ivalile nalibona nje leqala ngene ikhehle lafike ladvusa lathi ngizokuluvuka ngize ngekhaya lathi ngoba ubashale thina sibonile hey manje usuku sana 5 years wangcwatha wathi emhlabeni uthi wakho ubashale thina sibonile uthi thina esingasekhona emhlabeni ngenyama sihleli noshebe usuku lwempostoli amen uthi thina esingasekhona ngenyama mzukulu sihleli noshebe hawo lethe ngidela ngala ani inaga lothu umqamela umanzi yembisi khona lapho wathi lapho wathi mfana akazi noma yayazi nale doktor Shaba nesizulu wathi inhlaba esemva kwabazinangatho izithe azinanganto wathi kodwa ngale nkonzo ushebo zazohlula ikangako ngethubi angethubi ngoba nathe ngale nkonzo uzazihlula amen ngazatha ngoba kuphila ngam ngalonyaka ngakuphila komntana ngakuphila konkosikazi ebonge Nkosi amen ake ngibuyeleke kuyizolo indaba babe bengekho
idate bekuyi-13 kaJulayi losuku. Ungena umfana wamedodana angene nje izandla enhloko ethi thatha bafa bakhe. Kwenzekeni mntanami ukuthi abantu bajike lolu jobo. Mawufika khona ukwenzela khona uthi andifuna uphinde ndiye ndiyibone le nto. Hawu maNazaretha. Hawu. Bathi abayile esikolweni bathi le lecture history iyasiphila. Bathi ngesilungu history repeats itself. Iyasiphila. Into yakho ibuye khona. Simba bethu abadala iyayenzeka le phami. Namhlanje yenzeke phambi kwethu siyibona ngamehlo. Isondali imali yazo. Ithi soqinisa ngesibonele. Baba bengekho bakusho bonke abantu be-8 bephila ibonge inkosi. Bekunjwa ngefosho. Kodwa abantu abebengekho ngoba yazi ngaphezulu ukuthi nabantu besithoba. Balensha maphepheni. Ubalensha maphepheni. Ngifuna ngubene. Incwadi yabase-Efesu 4. Uqala ku-verse 8. Ezulwini lakho Baba. Ukwenzelani phela ukudabukisa umoya engcwele? Ukwenzelani? Ukwenzelani? Ningamdabukisi umoya engcwele kaThixo. Emntwini onamehlo nonendebe zokufa. Kunyaza liphakeka kahle kulezi nsuku bantwana benkosi. Uzawuthomeke okusithingithingi akaphatheka kahle kanjalo Thixo. Ngiyabulala abangayifaka ngube mhlophe. Lo Thixo esinaye usenyameni. Amen. Inyama iyazwela. Ungasilahli inkosi.
Masibasitshela size kuwe. Sishiye konke Nkosi. AbaJohane abancane muke kokuqala. Chapter 2. KwaJohane abancane kokuqala. 2. Ngenye imini uNkulunkulu oyingcwele wabathuma befundisi. Inyanga izulu abathuma eThabana. Ebethule ukwenza lokho bayenza. Nasisebenzayo sisebenza. Uthole baba wathi phakathi ndashayisile. Yonke umuntu wona ngemina nokusibona thina siyinhlabathi yalesothi. Ngeke ndawo. Wathi siyinhlabathi uthi sasihamba nomama bethu 14 abafunde. Verse 19. Johanna 2 verse 19. Baphuma uthina. Yebo. Kepha babe ngesimo abakithi. Awubantu wena intoni endlini. Baphuma futhi ngokwenza babe ngesingaba abakithi. Funda ngeke. Ngokuba babe ngabakithi. Ngabe bahlala nathi. Awukosi. Kepha baphuma ukuze kubonakaliswe ukuthi akusimo abakithi bonke. Hlala phansi. Anibonanga ukuthi bakhona abantu abahlala ekhaya. Kodwa bakhona abaphumayo. Ngobani phela okusela phansi. Baphuma kithi. Ngoba vele babe ngasibona abala ekhaya. Khona manazeletha into ngiyibone ukuthi bekufanele mina phela ngiyithandazela ngazo wena. Into ethile. Njengoba sengibona umhlaba angathi ngicela bala ekhaya. Ngoba bathi abadala nokungakholwa kakhulu amashumi amane eminyaka usonda uyosikolodwa uluphiwe unazi awuyi lapho kuyiwa khona. Amashumi amane eminyaka ukhona. Kodwa kwasubona uluphiwe unazi bathi ngeke kuyi lapho kuyiwa khona. Mfana waseCape Town wathenga imoto emntwini kanti le moto ayithenga emntwini imoto yayebiwe uyayidrayiva ngenye imini uyibhatala uyayidrayiva ngenye imini hlangana namaphoyisa ambamba yabantu emoto athi yami ngabe ntekho ukuthi niyavela ukuthi iyathoba. Hayi, le moto niyithengile. Abakhona phakathi kwabo athi hayi uyokhuluma phambili. Bazobahle. Hayi, abanye nawo maphoyisa. Athi hayi uyokhuluma phambili. Wakhutshwa. Igama lakhe ngumsungisi ukhona lokufana. Wafe kwavaleka. Uyakholwa. Vele bandla. Amthethwa amabandla nowasho kodwa ngizolisho. Apostol 12. Muda ngazi ukuba selapho apostol 12.
upgrade. Ngiyakholwa Apostle Paul. Wathi uLesixini wahlala. Ngiyakholwa ukuthi sami nyanga lapho kutshala. Wayinikiphe lapho. Laba phansi nabo nabafundisi babo bayaya lapha esitosini. Beyomthandaza. Wayamanazaretha. Uyazi ukho umthandazo ngekudlule lapha. Uma uNkulunkulu sezulwini abantu lazi nezulu ngokwesilaziyo leli lonyasi bayala bafika bamthandazela waphela 2006 7 8 9 10 11 2011 salibona inyasi phambi lo mfana wenze yaphila yabuya impendulo 2012 yathi hayi iyaphila yakayiphumelelanga ngako uzawudonsa 15 years zonke wathatha wafaka phakathi uthese lapho ngelimini ebusuku uhleli uthi wabona vulela umnyango izinto zasejele ziyazejele zikhala ukuthi waqala ukuthi lokhu ngeke kanjani ngoba wakamjonga wafika efake ijasi emhlophe engumazi omnyama wangena wafika waphezu kwakhe wathi Vusumuzi ziyona Vusumuzi yabuza wathi angazi mfana wami into enza sinthande shenazo siyathanda ngoba awusicele ngento zaphesha wona ngoba ngeke siye khona lokhu ngayo dala ukubaba khona ingilosi nomoya wahlaphezu kwekubonyana kadamini kodwa ngakade usengeke uyofika kodwa inkomo sisibuze amanzi uyazi bathandwa wathi ngishave na wathi ngilokho uyazi ezingane inkosi Ai Asukelanga zinqondo yosanda ushebe abanye bekothi wavulu abefika ethabathu sobhilana sobaba ekisina shonako ekisina shonako noma la bani kushebe uyandazi uthi umfana ususithandwazi uthi ushada lokuthiwa lunyasi lezwe uthi mfana wami uyazi yini ezwe lapha uthi uvusukuzi niyazi uthi ntoni uthi nabanjwa nemoto kanti lemoto yayili uthi ulutho unyasi ekhejani ePols vejele luthi khona uzungithinda bemoto wena ubashisa lakho wathi kufike bayihlola isomkhulu ukuthi thina bashembe bathi bayithanda le nkonzo bafuna ungena uthi sithe thina bashembe ngeke bangene kungekhona yethu ingane yabe kuleli bandla uthi uyabongelele mntana usumzi hey sawuthethe sikwathe siphakathi sibonile amandla zakhe kodwa ke ubheka imisebenzi yashembe eminingi miningi bantwana benkosi lamqala phansi uVusumuzi lamfundisa isabatha ebese umfundise phetha abantu lamfundisa isabatha kuthi abasulamzinze sehluka naye nathi Vusumuzi ngithe ithile zokuphuma nje uVusumuzi ngathi ungakapheli nodi nya kule-50 years enigwetyiweyo lafika losuku wasibona eliso uVusumuzi
waphumelela ibonga inkosi uyasebenza ngafikile nje wabonisa abanye kulapha eThekwini bekade sebenza inkosi kulapha eThekwini ngayibonga inkosi hawu inkosi sihlushwa ngoba singabantu ngoba awunguye umuntu okuhlukunyezwa sithi sasifike lapha sigula kodwa namhlanje baba nkosi ezinomhlaba yawona nkosi eyingcwele iyacela kuNkulunkulu muthi kanjani bonanga Jehova abantu bakho inkosi yokusizela umaso In the Bankuloo.